na baraba kumereria matagi tikio bunge ruterene rwa Buri ntukwena rua bakuthirite baicemania mathikone ja mtumo kumenyekana ya John Mbabu na ura kurikana harari mukaririgite wa Mucheene CFA kibirichia ruterero rwa Buri na ura antu kuringana nabo bakiaria bagwete ni mtu rachitaniritie na ni mtu retete kinya na mbere kuthirwa kende sera ciawe cia mwaka wa 2027 na njira inene ukagitene kau nawe hakiaria munini wa ngavana Linda Kiome na kumbita kuthirwa gikinya kiathone giki na kiari netete na mbere na kuthirwa gitariria mibango kathumba na maendeleo kathumba ya thirikari Meru yumbite kuthirwa ikithithia akiuga ati mutumanto ethingia netete na mbere kuthirwa kiritaniria ngugi na MCA Bonde bandene ya kaunti ya Meru na kuruki eta na mbere kuthirwa gitariria kinya mibango ingi kathumba ya thirikari ya Meru irenio na ngugira ipangite kuthirwa kiritira Meru nawe akiaria Steve Kanyanya urokomereria matagi tekio bunge ruterene ruru netete na mbere na kuthirwa akiuria akari bethiro bagitara mtu ona mwaka wa 2027 jo akinya bethiro bagitara mtura ukethirwa agichuira antu Baburi into na kubaretera nikenda bacinderethia kimaendeleo nawe akiaria kinoti urakinya wokomereria mata nditi okiu netete na mbere na kuthirwa akiuria akari Baburi kuthirwa bagitara mtu kuringana na nguira kethirwa aritite na te mwiri jwa wejura enajo kana ura hakuonekana akari no mwandiki wetu anze toka kumaruterene ruru Buri mwende wa Liboni ari na chakariria nacio ciaca cia giti kia mumbungo wa Buri ni watite mwanki mathikone ya John Mbabu Gatugoti na ura urari chairman wa Mucheene CFA na nura wari kansula wa tene wa wandi ya Kibirichia ara ciaca kathumba ario Steve Muriungi Kanyanya na John Kinoti na bangi bonanitie kwiringira ndebe mtu na njira mwanya ara akiaria Steve akua kaitanika kinyete kakuthura mutongeria ro kaumba kuberia kariba Buri orira John Kinoti akua mutongeria ni nguira kuritendete mwire yurari nayo tuweikura tukuromba inkoromba kura cha Buri constituency 2027 kuromba 2027 last year next year ni tukuromba kura na tutekuromba kura iji barabonda tukuromba nontu atukwenda muno kuromba atukuona ora kubakarite kuthithwa kutekuvithwa ikyo nontu tujite kuromba kura iji wajairi ukuona antu barungi kwa sauti ira chauma iche mithemba ukethwa ina mutongeria ukumba wito kubiria antu bawe turingwa marito akimirwa akigwatwa maingi lakini nontu ura twinwa ate tukubairia na atwebere atwekanya miaka 10 kuthira nete anogoke nitumwira pole ndigura na ragira accident igoro mwathani amuorie ututakia gonge mantu za mathuku mwathani amuorie na tukare na thiri na tukare twende ciacha tuthu lakini ura kwenda gukothu na akare abu nimbira antu atiri arana antu bwega utijere okamena na baba tutongerete tuba heshima na aspirants babonde baleo twendane uleo kajukia giti atetere mugongo wetu twetete nontu tuliana bangino omwe na baba abomwe ene mwiro jo ntu betu tutenganana katugutia karembira atire kimantu nejegi utongeri itutege muntu uri akuthithia na uma na ina ni ndungiaja kuku wende wetu wa chairman ndomba kwithirwa nyi ene mwira ntu betu bugatege ni ng'ombe liere tege ni elia tuwa kari lakini parliament has insisted no one can they do their rounds because of their own medical. Ibuwa kama nono tuwa muronga, ibuwa kama nono tuwa kuria, but I want to assure you, kwa ria noenga na arwa rokieni, na mbiri kasugu akani, akonyua karinde au, lakini na kuenda pa muitange eza kugadhiri tamwele. Sawa? Ondo na kuenda gitima ita ya 3, so na ndea duga 3 term, na akawa President William Ruto 2 term, na Kivoro Kindiki 4 term. Ito Museveni ugo na oni twenda ngekira ibo gutigira mantu jau tia muri bitu mikenda gwikira kobi eu andu ba presi muthomi mtothikari ku ati siasa ene lakini akamu siasa 2027 babu buri arimi abo wakadwi mwalimu arimi no kubwe asanteni bukare na thiri ya mwathani ngeja kuburomba gitikia mubunge wa Buri 2027 akiaria deputy governor kaunti ya Meru Linda Kiome arua thirikari ya governor mutumanite tena mbere kuritaniria ngui na MCAs agitariria ngui kathumba ira thirikari ya Meru ikurita uria tugwitaniria ngugi na yeshimua betu ba county assembly ni ate turetaniria njirene imwe tukiaraia mugambo jumwe irrespective of uretere rweku mtu wa support na ngeza mheshimiwa na kumenyaga na imorerie manto ja sibitari ejo no to inkuije kioria nkorwa na nambere tene kirete mubango jwa sibitari eje in the next financial year
ya kuthithia equipping ya cibitari ici ikenda ithirikirwa ithira aria kinyithitie kibere cha sub county hospital cibitari we kathirikirwe thithirwa equipping na tumbe kumirura not already it is in the budget ya this financial year. Governor wetu amwe na president wetu ibagwitaniria ngugi bwega ikyo nonto president governor akumuromba amojoriria na muneneria Meru Teaching and Referral Hospital na munenkere 1 billion shillings ombe gwaka cibitari iria ombe kumiojoreria na ikenda na betu pombe ikuona ngugi. Kiripotera Meru TV kuma kibere cha Bore mbeta wa Mwende Walaiboni.